Chibay ule vok vun ka kang do na vok vun hi ka hik to pa asan pa in tui sawa tek ka chia lawa ka ro non lawa uluk takin fai takin ka ziat vekang savuna zirin ro non ngai te po a om ve thei thawa tuiluma kan che anga kan ro nuwa kan ziat fayang ka siam tam don lawa ka siam tur hi chu hi a fai thadu khopa ne dewin ka ziat tanga a zia fai chung hi chu arei ve dewa uluka ngai bok sia savuna thau bet tam lutuk hi ka pai thena bakche in ka chepte veka bakche hian a ol sam lutukania tuilum ka leya a baldana zirin voili voinga te po selangai mai theya tuilumin voili ka sila fai thato vyawa tuiso achim tok vel ka leya tuiso man hian hun du rei lo dewa chi ka ala chicken powder ka tel le a chicken powder hian ati hang tuya chi le chicken powder tel lo poina chum thei thawa he hi chu kan du dan ni se me hi asanga ka da a savun hi anem deuh thleng ka chumang akhat moi tokin kan chocolate ve anga siam dan kan puah dan chi rang ranga oma hetianga siam hi a ol sama te langai tam lo akan nan apuak du em thawa minute som panga vel ka chum to a kan mei satdana zirina ai rei chumangai mei the ai rei lo deuh te po savun hi anem to a ka chum min lawania ka pho rawang a thei chuan pho top lowin let ve thinela ni thum ka phowa tel kem ka leya tela satnuwa savun ka thak ngala mei ka her hniama uluk dewin kan vilanga akhat moi tokin kan chocolate ve ang vil uluk angai lutuka savun hi kan phona ti tlak palte thiang lim lo deuh te omani chuan tuilumin kan silfayanga akan ngal thei phoro le kher angai lo hetia kan hi athat ve na chu savun kan na tel bang ti vel te om lawa apuak tha em tho sia me hi aniama kan da renganga asat lutuk chuan a un ma ve ema achumna chile chicken powder kan tel hian ati tui topa kan uluk chu angai ve lutuk apuak thalo deuh te hi a hnuai lama asa deuh laia te ka da a akhat moi tokin ka chocolate ve renga kan puah nan hun chu ka hmang rei minute som hni don ka hmanga ti hian apuak tha veka lo siam ve chin ro u ka channel min clear saka wangin kalome